Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course, namhleta kind of like Gagash, municipality vele, and then from there, ita khelo la ishonga rangani, then amakumu, ita khelo la hosingo Mr. Post. Yeah, so initially mhaka leyi nga ndlisa xona nsungule vona xinepe lexi of course xa Gagash xi ri karhi xi flyer all over Facebook, vanhu va kha va tsala ti-congratulations and stuff like that. Ni nga twisisi ku famba yini ku sala yini vona mhaka leyi. Then from there later the same day fike hi vona Gagash a fika tsala this post la nga fa tsala ku yi ya tlela swirhapeni, ni lava yi ya rindza hi swipuku a ni lavi ti-mistakes tana ni 17 zwino as you can see loko fika hi pfula laha fike hi kuma ku oh himpela na kona yi tlhela a fika posta xinepe xa BMW liya, mara a ni nge za ni twa ku a vula timhato i yi xavini. So as Master T a na ha yimini ni ku heyi ho ni voni hi swona ku moya wu ba wu ya kwini because mi nga ma hleketa BMW leyi yin'wana yo sungula yi vi na switori swo tala swinene leswi of course hi nga ta tlhela hi swi include kwala xikarhi ka video yaleyiwa yi vi na switori ngopfu, mara however ka sungula of course ra ti 26 January after of course leswi swin'we swi kha swi postiwa hi Friday laha a ku ri ti 24 ta January vi hi vona a fika a endla a live video a kha confirma ku himpela i yi xavini BMW liya. So a hi pfuleni hi twa ku famba yini ku sala yini ka ximampfukile na BMW 330i loko munhu a nga ha ta nxota vuli kunene hi ku loko ni to na ku ni mira va ku wa khola mara ni boha ku ze ni hlamula am life ni ka life ni boha ku ze ni hlamula kunene kokwalani ni ku hayi ku pfukile na 330 loko ni nga tivi 330 yi njhani hi ku ku buluka dyambu ku swa vava swi fane swi vava ngopfu mi hi fositela ku ze hi hlamula khinga la ku hlamula hi fositela ku ze hi hlamula khinga la ku hlamula ni nga swi endli swa ku ni xeweta ndlela Gagash na 330 na BMW 330 mi pfukise ku yini loko se ni hlamula mi ku wa khola buti leyi hi ku ni boka ku ze ni hlamula ni ku hayi mina loko a ri mina na ni right mara loko ku ri 330 a ni swi tivi ku hambi yi fila njhani ku buluka vusiku hinkwaro dyambu hinkwaro ri burisile papa dyambu leri i swa karhatanyana. Okay. I vhete ni yi tsama hi force of course hi kha hi yisa laha a nga fika a swi confirma ku i yi xavini. Okay, hala nxavini leyi ya tlela a swirhapeni leyi ya tlela masirheni a ku na la nga ta yiva ya gada hi swipuku ku na la nga ta yiva as a head if ya kombisa ku hala ni xavini la i swi confirm ku la i yi xavini this time around leyi BMW. So na leyo sungula a ndle era vhele la a fika kombisa ku i yi xavini no yaliya ma vona mhaka leyi a ku na clip yena of course a kha a swi vula hambi sweswi ka loko swi kha ku ndla ti-live a va kha a kaneta ku fana ka video clip yo fana leyiwa min'wanyana mani zangi loko yi xave BMW mani vula swa ku yini ni te leyi ya tlela masocheni a ni zangi na nchumu njhani ya tlela masocheni nga ri ya wena a ku ti-post yin'we leyi nga maintain xave Gagash i vurini wehe i ku eya xidrive xi xi na tindleve se xidrive xa tindleve a vula xa mani wena ivi hetela hi ku eya BMW u yi hetihunyini a vulangi swa loko fika hi swi landzelerisa of course a hi swi kumini ku a swi vurini Gagash ku la i xavini a kha vula the previous BMW. So video ya kona of course hi leyi mara la nxaveni la ni ngo ala ntsena ya ku mina jelezi mara la nxaveni la nxaveni ala namusikisi phela mara la nxaveni namuhla tisikisi i Wednesday la nxaveni la hayi huma navusiku xigida vusiku hala ta siku as you have heard so na leyi hi swi twini vurini ku hala i xavini. So ti-video clips hi na tona so hopefully i xavini ku heyi Gagash nkarhi wun'wana na switori yena mani i pfana na switori hala nxaveni leyi ya tlela a swirhapeni or hopefully i xavini ya yena. So hi nga vula tani ku congratulations to Gagash on his new BMW i ri 330i yi kulukumba ngopfu hi ku 30 yi va yi ri kulukumba ngopfu yikulu swinene.
Yo, so master thukundleka yona ibenz ya Gagash vele yo a hi tiva yona previously no a hi xaveka the same company leyi nga xava this BMW. A ni sure kundleka yona ibenz liya mara yo vona yi nga ha yi voni manje yi nyamalala ni kha ni langutisa even then se hi vona se a famba hi Ranger leya white na loko hi nga tivi ku i ya mani ku a nga hi announcelangi ku i ya yena or kanjhani and stuff like that na mhaka leyiwa. So mara hi nga vula tani congratulations on his BMW. Swi tikomba this time around ku va ku ri ya yena hi ku leyi sungula hi yivi na switori ngopfu BMW yona mhaka leyi. And then of course hi khe hi ya ka xongorhangani ka mhaka xongorhangani a hi swilo swo hluphani. That is xongorhangani of course if i kota ku va a fixa 2 million views hi munhu wa munhu so a hi yena ya swi confirma ka YouTube. So lava swi tivaka vhele a hi updating already ne a hi updating already because a hi tirhisa YouTube music ku yi ya tla of course yi update swilo and stuff like that kambe yi ta tlanga internal sound kumbe loko hatla ni pfula la xi nga ta ni tlangela internal sound swi ta ona la feels like a dream, feels like yeah, okay. So as you can see, yale munhu wa munhu yi fikisini 2 million views kwalano exon first of all David leyi yi konta komba picture ya yena. So hi ta vula tani congratulations to her. I tirheni swinene 2 million views eka MP3 i tirheni swi kahle swinene congratulate i mhaka kahle swinene lava swi tivaka vhele already I updated because a yi fikini a yi ku ri khale nyana yi fika 2 million views ku ya hala ka YouTube music app ku leyi yi combine the views everywhere risimu leri nga posta ko so hi nga vula tani congratulations i tirheni swinene swa matimba swinene hi leswo a swi helangi kwalano yi fambela xicele 2 million views leyi because she wrote a post and that was according to them with their evil hearts I'm not yet a best female artist. A swi tiva ku boha munghana lona hayi see a hi tshama hi boni ku boha yo vhele kwalano and then she continued and wrote and xo hetelela according to them this song munhu wa munhu is not popular a ri popular mi nga ma hleketa i mhaka leyi ni nga lwa ngopfu mina zi master tika 2024 na munghana la FM kha ni swi vula ku ta was the straight ko kumbe loko ni nga yingisela on the artist earlier on loko to yingisela 40 ka 2024 i nge swilo swi vi kahle because meni vuri loko the artist a fambi ti ya complain loko swi hlangana and ku ta tlhe ku wina ti-artist wa ti nga tiveki ti nga nominate and leswi fika swi humelela wona mhaka leyi so lembe leri hopefully ta kha ti yingisela vo master T artist swi lunghiziwa ka ha na nkarhi wona mhaka leyiwa and then she wrote bear in mind that no Xitsonga female artist reach this target no mi byela nakona ya ku ya YouTube like I mean in terms of side ra online hi yena a nga na this power ka the artist ta Xitsonga hi yena nga fixa this nhlayo le henhla so that's why mi kuma ku hi yena by far ka artist ta Xitsonga in the current moment a nga na power a swi wonder whether you like her or not she has power. Futhi mi jelezela rivaleni ra mitlangu xikwembu xa mina a xi mi katekisi vhele munhu a za ku a mi katekisi it's basically lo more like may God curse you hi leswi mi kuma ku maybe munhu a ku onherile ku even then ku xikwembu xi ku katekisi ku va iron ne it's an iron ivi khe yi vula the opposite vhele mi swi tiva ku ni fana na mbewu ya byasi na mila na le matini as you can see that's what she wrote ku komisa ku va va kha u nga n'wi nyiki nkarhi awards va kha n'wi pfalela a swi n'wi endli nchumu and wa ha to continue a flourisha in life mona mhaka leyi so hi leswo and then of course hi khe hi hetelela hi sungula Mr Post se hi lunghise na audio ta player external ku swi nga hluphi swa ti-copyright la so of course hi fike hi vona hi sungula Mr Post a fatsela ku xinunana a fika a tsala ku i boss leyi even then a vekela n'wana lowa okay. So kun leka yena Master T as you can he's performing risimu ra munhu wun'we ntsena so kun leka yena nhlangu lexi le ku trending swinene on TikTok and then mina a ku ri khale ni ri awe hi xona because loko ni ri ka TikTok na hlangana na xona xihlangi xexiwona xi le ku trending swinene on TikTok obviously xi trenda because xi unique hi nga ta hlayisa sweswo i munhu loyi a nga unique hi tindlela ta yena that's why mi kuma kha a trenda strong loko ni kha ni languta n'wana loyi yo swi pfuka tana a trenda because loko ni kha ni languta ku hi account ya kona laha a va kha posta ka n'wana loyi exikoko se ni scroll ngopfu ni hansi ni ta tlhela mi komba or ni nga yi tlika laha okay ni ta tlhela mi komba yona yi ta huma na hi laha video yo sungula a ku ri leswiri vi ri Mpoja RSA se a kha a cina ka this video i sungule ku trenda laha vona mhaka leyiwa as you can see tani swi munhu vonaka datswari ku trend hi mhaka i unique and then na yin'wana ti-videos leti nga trenda swinene hi leyi nga na 1.8 million views a hi tweni a ku ndleka yini laha hi thavangi vanhu lava va tshembi ku u le ka grade 4 vulavule henhla kambe u va byele ku u le ka grade 4 a va tshembi hi thavangi vi ri le ka grade 4
yeah ku hi yena leswi a vulaka swona and stuff like that. So hi tin'wana ti-videos leti ni vonaka ti trending swinene and stuff like that, including this one yi le ka 1.9 million views. As you can see kwalano ni ya ka leti nga henhla swinene nga ku trendeni na tona to fana leyi yi nga kulukumba swinene yi nga ku trendeni na yona. That's why ni vona kun'wana iyo trenda njhe all of a sudden. Okay hi leyi yin'wana sondele thavanga yes yes that's unique. Kun'wana loko u pfula gede a nga koti ku yi pfula but ngwenya yi na idea yo loko yi fika yi gonya darata yi laha yi nga kota ku va yi kota ku pfula gede and stuff like that, as you can see. And then yin'wana ti-video leti ti nga trenda ngopfu leyi ya 4 million views hi year. kwala hansi laha a ya xikolweni ngwe na hansi laha hambi tixi nga ta mi ku wa endla swona loko ngo ko xikolo ko principal so na format so ai kwatele mali Henry u langusa hi ku ni ri le ka Mary i rhandi i vara ku ta teka ya wena hinkwayo yi ta teka as you can see na post ya yena as you can see no khomanisiwa as you can see leyin'wana a cina xibelana ni yi support ngopfu a hi tshikeni yaleyo. So ni kha ni langutane ka akhawunti leswi ti komba Thabang ku ri munhu loyi a ti rhandzela ku Mr Post ku ya hi ti-videos leti postiwaka kwalaha. Swi ti komba a rhandza ni nga swi vula tani ku swi ti komba a rhandza ku cina ka tinsimu ta Mr Post because ku na virus videos a kha cina ka tinsimu ta Mr Post and stuff like that. So swi komba ku ri yin'we ya ti-fan ta Mr Post as we speak. Hi leswo loko ku ri amukeza subscribe ta kombela mi tlika subscribe. Ambe no